Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kapi uKhozi FM. Oh igaba lami ngokubhaka isibonga ngiza bathi ngihlampele ngibone ngenzile bathi wathi uphawu khangana nomfana omncane wabhuqa futhi nizofasana ngotholo lodwa la mentshise bathi ichuza ngihambe ngifice ensimini asengikhona ngisokhozini endlini zokusakaza ngithi ake ngibingelele nje wonke abathandi boKhozi FM abathandi ba BK abathandi bamdonsa abathandi basiphongolicious ngithi hayi sengikhona ngoku ngibhaka manje ngizokwenza njalo Uzokwenza njalo uzoqeda ngoMabalengwe ngizokwenza njalo la kusengiqedile already ngiphakathi manje sengisembhobhweni yena manje angeneki uthi yazigulela Liamvali robot. Lima balabali robot. Livezu yellow, livezu green. Mabala ingwe. Awusukani madoda. Yeah madoda konakele mhlambe asazi ngoba nakho sasiyaqala ngizoqala ngoba uMabalengwe impela ukhona kusambambile ngifuna nje ukubuza umbuzo wodwa ukuthi abantu bayakwazi kudala kumaskande wathehla kanjani umaskande kahle mina kumaspandi mina ngusomabhizinisi uyabona so mina into eyayingichaza ukuyenza ama project uyabona because ama project eza nokuthi umqondo wakho uhlale usharp nokuthi ukwazi ukuthola i challenge each and every time so ezikabhaka kwakuyenye yama projects wami ngangwenza you understand ingakho ngithema ngidlwe kwezikabhaka ngase ngenza i project ekuthiwa isichomani sikabhaka uyabona mangiqedwe isichomani sikabhaka ngase ngenza i project lapho bese ngifocus kakhulu ekuthenini ngilapha abantu bayavuka bayasinda and abantu ngibashintsha impilo zabo ukuthi umuntu bengabe kade ekhala last year mase xhumane nami ngabe sakhala this year asenze zenzeka izinto uyabona okay ngiyazi bakhona emarket ube khona eMaritzburg abantu uhlale nabo ngempela uthatha umuntu ufike egula mhlawumbe ungaphethwe isilonda ahambe sesindeni kuyimanje ngiyafika nje ngivela eCape Town uyabona nje bakutshelile abadala bakho ukuthi nje ngiyafika ngivela eCape Town nje nakade ngise Cape Town lapha yana kwi-Sky Hotel bengisebenza khona bengiyosiza umuntu othathe izilwane emazweni angaphandle basebenza nazo zamlika into ayifunayo zamxaka mase ejikela ingane seziyamxaka manje wase yangibiza wathi hayi King Bhaka ngihlala sikhoza ukukhuluma ku-page lakho King Bhaka Facebook page uthi uyakwazi ukusiza umuntu ungakwazi ukungisiza mina sengixakwa yilwane ezami ngilandile ngase ngenzani ngafike ngazithatha ngaya kozibeka emaweni namhlanje kade fona nje ethi ujabule uyafa ngoba bebeqala kulala ubuthongo after so many years hey alright uyamazi uBhaka uyazazi eKabhaka suka madoda le moto Ile moto mtana uzokukhele emgwaqweni njengemoto Ile moto mtana awusukani madoda nashoni la ngasilindi Mabalengwe ayengeke uyasuka umdlalo manje uyasuka umdlalo umfethu ukhethile ingoma zakho zo5 uthe izo nofuna ukadla ngazo mhlambe ufuna uqala lapha ngo-number 5 uyakhumbula number 5 uthe okay ngikhumbula kahle kakhulu ngikhethe umfana onekhono lapha yana elijule kakhulu onzima othi bengabe ededela ingoma kucace nje ukuthi kunyakaza umhlaba suka nini madoda hawu suka nini hayi suka nini hayi uduma lapha yana inkosi yamagcoka madoda mayisithi lapha yana never say never iyona number 5 wamadoda inkosi yamagcoka mangihlale phansi kahle ngayilalela ialbum yakhe ngayilalela ingoma zakhe ngayilalela ngayazi ukuthi hayi cha iyashaya inkosi yamagcoka mama isithi never say never awu nangu madoda udali esehamba nabanye abantu ngibe ngikhona awusuka nini inkosi yamagcoka ngeke uyonqolela mfethu yamagcoka number 5 inkosi yamagcoka never say never ha 13 minutes after 11 o'clock ezekhethelo zikhethwa abakhethiweyo beka indlebe uzokonakala Nomuva emsakazweni uKhozi FM 17 minutes after 11 o'clock Sgiya Ngengoma ezekhethelo ayikhona Mabalengwe lo usedukele ngisho amagethi ongena eSABC ke manje angazi kanti King Bhaka wenze njani mfowethu hayi mxolele mfowethu hayi sengamkhulula manje usangangena ke manje asengamuka wavelwa ngena sengiyamqaka yeka vele bonakala endlini zokusakaza bafowethu angiyazi lezekalana mfowethu kuphethe uKing Bhaka kuphethe lapha uMabalengwe umabalabala ugezile uyambona uyacebezela impela konakele ngendlela esimanga mfowethu khamba kahle hasha sufikile
indumandumane yadumezizwe nisihle semdlebe singahlalanye ngiqhikho umfoma lamfoma mphandezelo ziphe wasoshanga kunjalo makhelwane koze kuse sithakathana awumusho Mabalengwe Yazizwana lezi seniyazwana nini Kasho lopazomnyama seniyazwana nini Alright manje sekuyeni Mabalengwe awuqalubile labantu bokhozi FM mfethu usufikile kuwe kwaba netititi mfethu uyangena kanti ungena ngoback door usungaphakathi kodwa manje angithi khamba amabala phambili yona besiza ngemumva yeah alright yeah ibisadla ngawo uqala mayisifikile ke ake sibingelele iSouth Africa yonke bafowethu South Africa yonke phesheya kwezilwandle kuphina kuphi la kufinyelela khona isikhondla inyoni endizela phezulu endiza kakhulu kunezinye inyoni angathi izondizela phezulu kakhulu namhlanje kuba konakele ukuthi ngibuka ingoma yakho ekhethile number 5 ayikhona bathi umfazi omnyama asukani madoda ushaya ingoma emnandi kakhulu ke la umfazi omnyama uthi hey madoda uthi mama ngisebenzile yeah mfowethu uyayithanda le ngoma ukusebenza kwendoda kufanele kubonakala emhlabeni ukusebenza amandla endoda sidinga ukwabona la emhlabeni indoda nendoda mayisebenza akubonakala izithukuthuku zendoda ukuthi le ndoda ijulukile kodwa isebenzele ekhaya phela ayisebenzele ekhaya sukani madoda ushibe daba kade sabanika umfazi omnyama nengane zakhe konakele kunjalo taxini kunjalo ebhasini kunjalo emotweni yakho kunjalo ekhaya kunjalo ovisini zehla ngaholoko ekhethiweyo khethwa abakhethiweyo lapha ke King Bhaka kanjalo ke noMabalengwe bakhona la e-studio ingoma ke ledlalayo number 5 wakhe ke uMabalengwe ake siye ku number 4 lapha ka King Bhaka konakele manje number 4 ayikonakele ngempela njengamanje nasakhe uKhozini FM number 4 wami uthi uduma kahle ngengoma yakhe ethi asifani kodwa siyafanelana uyabuzwa umuntu benceba umuntu wakhe ethanga siyafana phela sibona abandawonye kodwa siyafanelana ayithele BK uyise kahle isukise ekhethelo ayisuka limadoda lo mdlelane ekhethwe emazulwini ikhetha emazulwini endaweni engcwele sukani madoda kuyisikhathi ephasika asifani kodwa siyafanelana ngabe sifana sibona abandawonye sihlangene ngothando phela kulento akonakele siyathandana sifanele naye ukuthi siyafana emsakazweni uKhozi FM 26 minutes after 11 o'clock unombolo 4 wakhe lapha ke uKing Bhaka kodwa nje manje sigudla sibheka ngapha eMabalengwe esiza kuyena manje sofuna noma kanjani number 4 wakhe konakele Mabalengwe washambambelela siyajika niki do madoda yaqondana yaqondana namhla kunamuhla ngiyantshela namhla kunamuhla isayodibana kanongoma kuyafiwa mfowethu lalela womfowethu khona isikhathi lapho khona ukuthi khona uqondene nomuntu kanti uqondene nomthando wempi uthi uqondana nomuntu kanti impi vele into yakho yecala uyabona umuntu uyabheka imvamisa umthando wempi uyahlula ngoba igwala lishayela intewa la alishayi intewa le lalela BK asidonsa ugadla ethi ngamhlula umthandweni lalela bhala bengingakafiki sengikhona ngamaba uyabona nje swela uthukela ngempela swela uthukela siyolanda ushame isikhathi ngithini nabakhuluma abantu kothi amadoda basho ukuthi kahle ubani ophethe isitayela ubani waba nangoma ubani oyaziyo lento ubani esegazini uphethe insizwa ubani insizwa yangempela ubani yabaqinisho sukani madoda ukuthi bekanongoma namhlanje sukani Ngoma festival siyakhona soyibona ukuthi benangoma namhlanje insizwa idibele ayikhale sakazweni uKhozi FM simngenyawo sahlezi phansi simngenyawo nje manje konakele akusashisa estudio kodwa kubasiwe nkosami kuyisabatha kasokwenze njani konakele ngiyakutshela wena ingoma izwayo number 4 noma kanjani lapho khetho Mabalengwe ugadla nqumalo uthi umthando wempi sukani madoda siyagijima njengamanje siya noma kanjani number 3 okhetho lapha ke uKing Bhaka sukani madoda kozakalani la King Bhaka uyabona ke manje konakele kakhulu manje ngoba ngizodotsa manje na insizwa esencane edle ngokuba yinono ethi beyinyathela bengathi umhlaba uyanyakaza bengabe iqamba ingoma kodwa futhi bisigqugquzela ukuthi akube nozwani igqugquzele ukuthi abantu besifazana abahlonishwe iphinde izoncoma isithanda sakhe izisibize nesimolomo awubala ukhona entuziyakithi uyayenza lento amadoda BK kwenzeke yona
Kubuka tuyaza number 3 kweka King Bhaka azehla ngoholoko 11:30 o'clock konakele lensizwe empile ikwazi nokuhlala phansi lokuzima ngenyawo zombili ungena lengoma ziyasukuma nobona umuntu madoda esukuma efakaza ethempeleni kuyikhathi zephasika Mabalengwe sizakubona njengamanje mfowethu ngoba ingoma izwayo lapha bekunombolo 3 isimolomolo sami oduma waphafa gogo awaphafa isimolomolo sami wamuhle kusho igqoka melisha nazo lezi insizwa zingamagqoka uyayibona niyathela ngathi ziyawunyanya umhlaba kanti ayikhona uphiwe nje kwensizwa ubuhle nje bezizwe madoda Mabalengwe mfowethu ngizakuwe manje mfowethu mfowethu ngiyakutshela mfowethu ngithi mina basukume bonke abantu manje mfowethu uyabona le ngoma esuka ku King Bhaka njengamanje hey ngithi ayibulala nekoze kusesithakatha ayivuma ngilanda ustability manje ngithi uma yelela uma yonke into amabhesho onke waphakame phezulu wemfowethu uma yonke into ongayicabanga yonke into ongayithanda yonke into ongayicabanga nje ukuthi ikhona emhlabeni yonke into uthi sithanda sami besho mfowethu ukuphakama isidiya kuphakama isidwaba kuphakama yonke into mfowethu ngisho imoto noma yini yonke into ishibhanoyi ma yonke into stability uthi ngicela ungidlise umuthi OTTT ungidlise ngibo wakho ngiyacela vele ungidlise ngivume konke awuze konake ngoba ngiyamthanda ngifaka umuthi oTTT khona ngizothithizela wena sithanda sami bethi bakhuluma nginendaba ukuthi bathini mina ngiyakuthanda uyama yonke into ustability emsakazweni suka madoda ngiyakutshela wena number 3 lo kaMabalengwe kwakuyena ukhethile njengoba noBhaka nabe sokhethile wakho 3 kusele unumber 2 no number 1 ngapha kodwa kwamanje ke sishoke la ukuthi ke amathole funeral kanjani emsakazweni uKhozi FM konakele sihlezi noma kanjani insizwe lapha sihlezi no King Bhaka kanjalo noMabalengwe lapha basinikeza ke ingoma zabo 55 sebesinikeze 33 kusele manje 22 nje manje sek number 2 lapha ke ensizwa lapha ke uKing Bhaka uthini la number 2 uyabona ke manje senginquma kokugcina ngci manje ngoba sengidonsa insizwa yaphansi lapha eMandaba ithi bengidrive uMercedes imoto enhle kakhulu madoda ngabona intombi emhlophe ngavele ngahlule kuyibamba ngacela uthando awuthangoti yavele yanika ucabanga sengikhamba ngeThapesi ngicela uthando yavele yakunika kabe idedele mfethu ngoma ngizwa ngaphakathi ngoba ishower insizwa ephethe jikelele makhunya ngomculo kaMaskandi ngoba hayi ke yusebenzele lensizwa uMaskandi isibekile balazweni madoda awuthumela kodwa khuzani mfokapongose ungenza madoda ngathi usho kumina sengikhamba message sengikanti vele nawe umathandeza imhlobo hayo yabuza uMabalengwe uthi vele ngaba no yellow ball uthemini kanti vele umathandeza imhlobo madoda Sukani madoda uKhuzani wakaMpungose eMandaba sukani madoda ngiyakutshela wena ngavele ngamnika number 2 ingoma ekhethe noma kanjani uKing Bhaka emsakazweni uKhozi FM zahlanga holoko zabakhethiwe zikhethe abakhethiwe sukani madoda ukhethi sibingelela ukhethiwe nje bonke abakhona nokhethani nokhetha kwala we madoda babuzongela ngekutshela khona namhlanje njengamanje sigijimisiye ngapha ke manje kuMabalengwe sizwe ukuthi uthini kena ngo number 2 Mabalengwe mfowethu uthini ngo number 2 wakho wemfowethu lalela mfowethu uthini ngo number 2 le ndaba ayigcini ngeintombi iphelele emendweni la iphelela asidonsa ugatsheni wethalela ayokhuluma ngomendo nje ukuthi kwenziwa njani emendweni weintombi sukani madoda uyiphathe kahle emendweni ungasiphokhe ingane intombi emhlophe drive Mercedes emendweni kwenzakalani emendweni ngizibona intombi emhlophe phela lezo zimhlophe kakhulu azukuthola umendo amayelo phone yeza mama sisaphongolo noma kanjani madoda bafowethu emendweni ugatsheni
iphutha ungasifakela amacala ungasifakela inkinga singabukoshiya lapha ke ekhaya lakho elisha olikhethile ngokulandela inhliziyo yakho ebese sithula sesenkingeni manje ukuhlala ngaphansi kwehlahla ekuthiwa ke sekunegcawu manje kuyakhulunywa imakoti usonile emendweni iphatha kahle suka madoda ugatsheni ophongolo ngiyakutshela wena ngizobe ngikhona lapha ophongolo lapha ke ngolwe empeleni ngomsomluko kuba konakala kakhulu lapha kunikelwa ngecrash kukhona nezikhulu nabaculi nje bahlukahlukene sebesikhona nje sojabulela ubuhle ozobe uqhubeka lapha ke ophongolo kodwa manje ke ngisho ukuthi kudala silangazelela ukubuyela ezintweni esizithandayo okungenani kulokho ke esikujwayele siye ke emakonsertini omculo kanye nasezinkundleni zemidlalo siyokweseka phela amaqembu ethu ebhola esiwathandayo kube ukuvakasha nokubona ke indawo ezintsha kanti ukuthola ke umgomo weCovid-19 isinyathelo sokuqala ke sokusondela ezintweni ebese zisiphuthele kanti ke ukugoma indlela ebaluleke kakhulu yokuzivikela eguleni okunzima ukulaliswa esibhedlela noma ke nje ekufeni uma kwenzeka sitheleleka ngegciwane lecorona bonke abantu abaneminyaka ke abayishumi nambili nangaphezulu noma ke abasagonywa bayanxusa ke ukuthi batholeke umgomo endaweni esondelene nabo kalomnyalezo ulethelwa ke uhulumeni wesifundazwe saseGauteng sikhulisa iGauteng sindawonye emsakazweni uKhozi FM konakele njengamanje isikhathi imzuzu emhlanu koshana makanjani lapha ke IHora le12 siya ku number 1 ka King Bhaka number 1 King Bhaka number 1 King Bhaka wenze njani ize number 1 ize hey kwenzakalanda hayi njengamanje ke BK sesikhombisa abantu ukuthi sibathanda kanjani sibalethela into abayithandayo nabo uyabona ngisho njalo ngithi bafethu kufuneka simhloniphe abantu besifazane funa sikwazi ukuba appreciate ngoba indoda inhloko indoda iyona ekufuze kahle ikwazi ukufaka umuntu wesifazane endleleni umuntu wesifazane bephuma endleleni kusuke kuyi mistake yendoda leyo njengamanje ngizobiza umfana ongitshela kamnandi lento hey madoda uthi hey musukuhlule kunqoma mangigqoke kahle ngappreciate bengabe ngigezile ngappreciate buka manje baze bangincoma endleleni bengincome ngaphandle lalela njengoba unganqomi wena bayangisaba wena abanye abantu la ngaphandle khuphula amasokisi into encane isikhathi susathane bafowethu hayi ngeke ngiyakutshela wena njobuza ingoma emnandi lapha ke onombolo 1 ekhetho yena ku King Bhaka so ngikhumbula ku King Bhaka ukuthi ubekhethe kamnandi lapha ke number 5 inkosi amagcoka med never say never number 4 tuma kahle asifani siyafanelana bese kuthi number 3 kube igcoka melisha isimolomolo samadoda kanti uKhozini be number 2 ethi ngavele ngamnika number 1 wakhe beku lapha ke ingoma izwa njengamanje into encane ethi bayangisabawela abanye njengamanje Mabalengwe number 1 ithini ingoma yakho Mabalengwe konakele manje konakele mfethu konakele idofu ethulalela ngutshele uyabona ngutshela inkinga hey madoda kuyasho ukuthi bekuhlangene ingwene ngonyama la zidudulana ngempela hey madoda beyihlangene impela ingwene ngonyama zihlangene impela idudulana impela uthi ngiphathe kahle bayangisaba wena ngiyabuya ngithi mina phela akakwazi ukuphatha kahle umuntu emgaqweni hey madoda akakwazi ukuphatha kahle umuntu emgaqweni esitrading bazomthatha abanye kanti lo muntu othaka kuphathe kahle unjani yena ethe kanjani awusukume mngami makubona azimsukume never want umzukulu emsakazweni uKhozi FM 1 minutes to 12 o'clock simngenyaba bafethu uthando nesinikezelo na ku Twitter siyalibona kanjalo na kuma WhatsApp lapha ke inombolo lethu 0716136667 siyabonga kakhulu incingo bengasebenzi kahle angazi ubani owinile phakathi kwabantu babili kodwa mina ngithi babili bawinile laba bebeyinkinga number 1 umzukulu